mamatennano miro na kito ang katikiroy nga naro na ba iya kwan katikiroy inanon tapakandayay ngayari ta kami uri kinakoy mo sinawakin kani inanon arawan mamatennano oy may na ako stanan mamatennano nakana ko mo kani kuna tuwana mamatennano yay o tukuna hiyo taku tekana never lose its power ayo tukuna na kiri kaini safais o tukuna hiyo itaku pa yang anire ta kandani ngare ngana sinim mangayan tayo nako sinapunda ko na ni perangak kito rotak kanaro na payay te payarik ibukina pa te pahawa ke te mahaka o te kora ponsi may ronan tayo nako ayong kanya te kuna rasa nakatango kandani nga basta na penen nikakapayakak ni manevente kuna asna horayan te tayay.
Kuntea te aswa, kuntea kan leo o disak, anang kakawagin nun meong tamira, o arota panin na ba, enaisa. Imera kita orang ini kita tahu aja kami yang narun kita kan hari ini kapungan tiran mara ke arota yang kita era. Ani ya meda dikia teina ini o teini mane homorara dikia teia ga warere ana kunando ta kinta karina nora ngana sagi kare ke pei ntai sagi mengara Pati me tuani sagin nararogi kun nararungi ya kan narakao. Iya kinai ya teina ini o teini mane. Itu bogi pei me de to ni kapungan atiro. Ibu busia to horir sakai ni kare ke pei ni kate me toa sagin o tararoy arakai na kota. mendikin kain na kotari ai kapo ayan ka waira ni narung antur ni pai inana ni meaura Yawakan tepong skanta ni ngaya ngaira men kami tari wa mane ai terana aroma ko na karaya oh kuriai ni Bakuonga roko te menga hare pasonga ni penye ni kukure meira meta mera rikarama sina bene nepo nepo pasi Rete kunayo Pasi nakatauray ra imano kin Yesu Pasi sagi ko na natawar kon Yesu Rokon Yesu ayaron te sayra Ayari ataw Yesu Nanako pa nakatauray ni Mimay Anda mga musika mi na kontapa Pay kay menayay Akam na menanatay Sina pene
kwa wasinaperin na boya pabonsi ngaya te kawai na konti meo medo ya kainde One Life Boys singers men dita ba bisi atayin kidibesa kemene yon fruiten kuna yani aswasanya ni yana koy sinaperin nunika kin site rupeni meta ya karo koy rangande naratai wabi mene mewa roide minis na konti awa ono engen nanti sangora ya yara mamatennano te wana resan kosi na nara ar live in dita yayo nari muangkane ni kameura tirorupa na dai ni mane are eronira ina nante tayo na kameura ngane tapura tiane men dita bone koronira me yayo ata kungane te kanna mamatennano meuri te mamatennano men nam tapo nam studio yon koropu kota yo kana beta korana kuna ya kainde chaikas pakate kirawan te mon week ya po wayo na ko ya usu irariki wika yon New Zealand ani kota ki me sinau yon BC awa steria tarawa Christmas abe meme oi pun kainde STHH members korapa te mamatennano sa kaka meuri kori ki kau angko eten tapura kai kumuan kana kote kau kote mamatennano tayai kuna mara kota ngiria dari ne yang kande to korana meri kainde chaikas au kantaninga pa te kuna ada senakatanga pa na iriana am kategorain tayayo enadi ki pa kau ngaki o kakora ki ari ki amusu na yeta boy ka ko ori ki sinam senakategerawa sinam gen sinam ya kumana wiyan tayayo nana tabo yon BC au kantaninga pa kana haruna pa yung te kuna yo kita kana yata ya kategoraya ona rang dawa ki roi nanu na ki na taya pa eti meta am tangira na ko sinam awai na ko yana pa musu ni kapene sinapanen ni kakabayaka ki dari kim me amusu ake kosan manawiyan tayai awai yung kanya kuna mara ko tangira meria kainde chaikas yari ni ang kanya re ponsi ngaya sa kame orang ng oran kuna mara ko tangira Are you way
Kuntea ka te aswa, kuntea kan te mea ua o di saki. Anang kakawagin nun mea tameira o aro tapanin nape enay saki. Imera kita ragili kita pewa kaya kami ang naroon kita kanak hari kimen kapunganan tiran mara kaya rota kimen kita. Angi yamada dikia dina ini o dini mane homorara dikia daya ga warege ano kunando da kinda karina norage ngana sagi karege bei ngai sagi mengara Katime tuani sagin nararogi kun narungi ya kan narakao. Iya kinaya tay na ini o tay ni mani. Ito po gibay me to ni kapunganan tiro. Ibubusi at horir sakay ni karigabay ni katime tua sagin o tararoy arakay na kutay. mendikin kain na kutari ay kapo ayon kawaira ni narung ontur ni pai inano ni meaura Ako ti meto nung rayo, no operator from 89, inanun na para live na bakan tayo. Ara dahin kaya, bunsi ti pimewa nung ari kita minis sa poray. Tiyawa ono. Tiyawa ono ang kanya sinamustrawa yemen nara awan kakagibos at mamatennano. Rigi, sinamanga kirikak mera rikim. Inanun na bakan tayo. Mekuna ti meto nung ora. Narakan ako pa na, ari na ti meto. Sikuna ko inanun nga pimewa tiyawa. Nikarukwa sa mga kiriko na konti nga hapong tiyawa isuwa. Hidarikin na no yena beto wana ra mamatennano ay ako sinanon de live de tahe yo ta kuya kana meuru mamatennano kwata yo ka kwakatanga na be are te mani pa pasina ka meuru nongoran de pakanta yai korapa o atikira me kan sina ka meuru nganya de tina ine yo ni merite ta murior men de ta bona qurani ra me yai de ta bone komena yai ni nanon de pakanta yai yo kana na ba yai kan darikim ya kana ko ma de banani ka meuri maitero me nanon na studio me kai na tai ba te kuna re korneia kuna ka meo ye ngora antai kai na rikim mana pen na pen meo na no ye ngora ra rikim inanon te pakanta ye kora bari nam ka te kerois na pen te keroi nanon ta meron te pakanta ye yo Karako, akangaya tawano, akaneni mo sirawa, nanayang makuri, ayaway terong rongo, ekawakin anoya, ako na kunika kaya mo yung terong rongo, payay te payari, tinte manipan, pay mo yung teran ni kameo, kasi araw ni meaw na iyay na kamay menora pasaki ayo de Cristo te way may kaliraya payay te payari kinte manipa apero no sinako pakanoran te we ako niya teran ni kameo te meaw na kitoki ako siya paya na Asa ko Yesu apong kaya siya nong araw akamewaki payay te payari kite manipan pay mo interan ni kameo etetekin na nako kasi araw ni meong nayay na kamay menora pasaki ayo de Cristo te way may kariraya payay te payari
Riritan di barani ka meron ako yung ko mga sipatan ni main ron ira inanon temeron di ba kantaye. Ganas tarara ara live ndi tayo ye kame metak. Abun da tara iron me metak iro me eswa idio muang kanyare tawana nganira kunaya kita. Aya katikiroy. Me ko antani nga hina konanda ko na be mi katikiroy nanon tayo. Yang anna ki metera me metakum pa ye na be. Kuna me kana wa kita am katikiroy ya kana ko. Mengen nanya wa yote wana kos men tiape Peru era ngindaro na pe mwino ataku dia kana mauri me Peru ya pusi kona pe mamatennano te tarepone meru ya kande pace paide itaki una pe me au kora ke aki amene yon paide ki korapa naka me oranganya te ini mane ya nansi tirakau me yon nam tapo i Peru kanarona po kai darain te tahi ayu naka me uru kongan taka me uri ya mai tere mena no nara studio me yon koropu me kai o niriana kinganya me te panani katikiroi diki kuna mara kwa tangiria au kandani nga monte papa ki pa ina kare ke ari ki terita ki amon terangin ka kukurei amire rita ki me uso ni ka bene kana mene yon pa iri ki te kira iri ki me kanne o te kora ke kosa ni mane ve yarai ayon kanne kuna mara kwa tangiria te tarebon mente base Teteme Yesus. Yera pa kuna teteme Yesus. Benin kuna yon detare ona yo yon detare
kwa spene ni kona ndete me Yesu yonde tere pona ya kia pona. Ngai nkuyo ngai rani kabene spene ni kona ndete na koina. Tina nende tere pona. O men te me te nano ane ya karo ira ngani naratai. Ai bon sini me wari ki te mene so ya poroi. Te ava hanoa. Me nge nanyo nakatanga kuna wa tokora nei. O yu ya katanga ngani ibuki mkuya ne kukakai tarai nano nte pakandai ei. Na kaparapura kia tarane, na tōna mua kuna ua mamatennano iei nana te tai ei o. Nka iei te wana te mamatennano, ia puni kari nana whine kosi me tau te tai ei. O na kana kua nganya te mamatennano ei me, na sia na mua kunana. O te mamatennano ei o. E tangira nganya te kuna, are te hakina Yesu. Mea ka ngai te akante mamatennano ei o. Na katoka i on te page pa kua noria, o taku te akana. Mauri mei besu te mamatennano, te ioga, e kona ntang te kuna are aram te maka, aram te meo. Ia ka meura nganya te sa mamatennano nante pakantai, e nkanarana pa kai tarai mei kane, te ki metang te kinte kai e kinte tahake auria. Moan te rangin ni parapara roi te ara i o ke, o e ngea nanya o kuna maro katangiria na katanga i bukim, o kantaninga pa. Ina nganu kori kira kanu kukurei me merurungi mina nante pakantai ei, o na katanga mei kai, o ngai raki spene na ngorante ta hiyo kantaninga pa sepene na pangkane. Nte kiroi dari kinte sa mamatennano ta hiyo me kunana are aram te maka. Ikanta ekina aran Yesu na koia aumeta ni kabane yei te rawi ke komena yai taekina Yesu ikanta ekina aran Yesu ni karo ko aurua kintero sa karua ei te kantaninga taekina Yesu Aram te maka, aram te mauri, aram te kororo i nono, au kotantero, kora Ikan tekina aran Yesu Yon te meka tero awata Na kuya kero akina noya Tekina Yesu Aram te maka Aram te mauri Aram te kororo i nono au kotantero kora Aram te maka aram te mauri aram te kororo i nono au kotantero kora taekina yoni meunga oi sutani kawai takarua e Yesu yoia ai oni pede Yesu ina usu ona puntekina aran Yesu Taking the yoni meunga ai
kuya ometa ni kapene ye tirawi ke kumene yai kai kina Yesu Tekin na yoni meunga Esutani kawai Takarwai Yesu yoya ayoni bene Yesu ina usu Onna puntekina Aran Yesu Tekin na yoni meunga Esutani kawai Takarwai Yesu yoya ayoni bene Yesu ina usu Onna puntekina Aran Yesu Tekin aran Yesu Tekin na yoni meunga Esutani kawai Takarwai Yesu yoya ayoni bene Yesu ina usu Ona putekina Aran Yesu Awar taing kaya ya waroy jemnis mi tabno. O yang kan de re sar hona be yen tukin kan wana rawon me mamatennano. Ibu kim ke ya khote meton ronira. On me meta kuna be nanon nara live. De pakanta ye. Sata ye ka me meta kume eso ina ho ye mamatennano. Ante na ta ye to na konde ngapung ni moment ya anu sa mga tay popona bangan ni nanon narawon mamatennano. Ganarona ba skawia te ngapong. Sa kata kanon de pong te wana meta wana. Mecheso ya tay yang hayare. Inanon de tay di kayo sinapena ni menak. Inanon mo yang aray ka kokor. O tiras pangaray nanon tay di kaya kis na mga kaitaray kito. Tira kapenian nara tay di kaya. O kanda nga. Sinapena di meto ano kukuray. Inanon na nakairi di tamara cheso. Sinapena di kiroy ni kapeni. O imahin na ikiri ka ki may rarikim inanon tiyawan mamatennano. O iya kemana nga tayo kaya rarawa ki aminan tiyo na oraki. O aki punyani mo yang ayo iya tiyo oraki rawuya. Sa tayo tiyo oraki punirian te meway. Tirawawa tairian te meway. Me te bayarang kakawaki. Iya ki pirita na koira cheso pa. Enaki mena irarikira. Nte tayo reskay na no iya kito rawawa tayo. Ayarin. Nte tapa na komena iya tarapon na koina. Tataro na koina o pusiya. Panangan ko tiraw o takabibitiaki. Inanon di tayo kiyay. Sinabihan ti kiroidik, sabi ni po, sa mga kaispo na konti ngapong kanaro na baska wiya, ti ngapong.